Papas mo abuyaen day tuilanga nadano na neno rasinta panagsina si pasnek mo nga iburay ni segga tawanak to na mangay ayuken ka day tuy tigas at tinaagaw nga ayan kaslapuris iti baruko ngagpanat ray-ray na pulos adi agsilap tanamin binulod laeng aranya saan di ka aglatid mo lagi pem dagiti naraksa pagkanito uray danda Tugnaran na ti amin anadayaw na kinasimbeng panunod na gawaaw uray ilimed may butak-tak tulad ta tapno kita ni basol may saya pasagkaden na ti sabidong ligura kadlata ang kaslanay piket at tanda saan di ka aglatid mo lagi pem dagiti naraksa akanito uray danatan ang sinadi kagwinto may kuping saan di ka aglatid mo lagi pem dagiti naraksa akanito uray danatan at sinadi kaglinto may kuping may kuping